kweli kwanza nimetamani Iburundi nzuri sana. Kuvyukuri nasanze Iburundi ari heza cyane. Kuna hewa nzuri, si joto, ntabwo hashushe, si baridi, kandi ntabwo hakanye. Watu wenyewe Burundi wazuri kama Tanzania kwetu. Burundi ni beza nk'abo muri Tanzania. Kwa kweli najisikia vizuri kuwepo hapa. Kuvyukuri niyumva meze neza kuba ngaha. Shalom, shalom, watu wa Mungu Bujumbura. Bwana Yesu asifiwe. Amahoro abantu b'Ibujumbura, Yesu ashimwe. Nawapenda sana katika jina la Yesu. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa hapa Bujumbura. Imana ukuntu naje ngahi Bujumbura. Nimekuwa nikitamani sana kufika na Burundi. Naravyifuje cyane kuza ngahi Burundi. Lakini kama vile Biblia ilivyosema, ariko nkuko Biblia ibivuga, kila jambo na wakati wake. Ikintu cyose n'umwanya wake. Wakati ulioamliwa na Mungu naona ni huu. Igihe cyashizwe n'Imana ni. Naamini ujio wangu wa leo ndizeye kukuza kwanje kuri munsi utafungua ziara zingine nyingi n'izindi ngendo nyinshi za kuja tena Burundi. Kuza mu Burundi. Bwana awabariki sana. Mama bahumugisha. Nashukuru kanisa hili zuri la matengenezo ya siku za mwisho. Lakini pia nashukuru wakazi wa Burundi. Kandi ndashimiye ababa mu Burundi. Kwa kweli kwanza nimetamani Burundi nzuri sana. Kuvyukuri nasanze Burundi ari heza cyane. Kuna hewa nzuri, si joto, ntabwo hashushe, si baridi, kandi ntabwo hakanye. Watu wenyewe Burundi wazuri kama Tanzania kwetu. Burundi ni beza nk'abo muri Tanzania. Kwa kweli najisikia vizuri kuwepo hapa. Niyumva meze neza kuba ngaha. Nimekuja kwa dhumuni moja tu. Naje mu mpamvu imwe ya kumzungumza Yesu. Hakuna swala lingine. Na kindi kibazo. Ingawa katika kuzungumza uzuri wa Yesu, naho mu kuvuga ibyiza vya Yesu, amekwisha kuzungumza baba mchungaji Mungere yamaze kubivuga kwa lugha yenu ya Kirundi, kwamba tunazungumza habari za ulimwengu wa roho. Turiko turavuga ivyerekeye isi y'imhemu. Na kama alivyoeleza na majibu mliomuuliza waandishi wa habari, yamaze kubivuga n'inyishu yabahaye abamenyesha makuru. Mimi ni shahidi. Ati jewe ndabishingira intahe katika kile ambacho amekizungumza mchungaji. Umungere yavuze. Na katika yale tunayoyahubiri. Na no muri byo twigisha. Bwana amenipa agizo. Umwami yampaye itegeko. Niyaseme haya kwa kuwa nayajua. Vuge kuko ndabizi. Yameandikwa kwa Biblia. Yanditswe muri Biblia. Lakini nyuma ya Biblia, ariko nyuma ya Biblia kuna mambo mengi mazito. Hari ibintu byinshi biremereye ambayo tunayafahamu ila hayajaandikwa. Turabizi ariko ntibirandikwa. Kwa introduction, mu ntangamarara, mimi nilikuwa muabudu shetani. Ati jewe nari nasenga Satani. Tena kiongozi wa vyama. Kandi umurongozi wayo mashiramo ya Satani. Na kazi zetu tumefanya sana kwenye ulimwengu wa roho. Kandi nibikorwa byacu twabikoreye mu isi y'imwemu. Kwa hiyo Bwana amenituma kuufichua ulimwengu wa roho. Ibyo rero umwami yantumye kugira ndabishire ku mugaragaro iby'isi y'imwemu. Na ninajua kuna vita kubwa sana. Ndazi ko hari intambara nini katika ulimwengu wa roho. Isi y'imwemu. Ninambariki Mungu kwamba Heza gihoraho kubera Mungu akiwa upande wetu, Imana iri mu ruhande rwacu, hakuna aliye juu yetu. Ntawo turwanya numwe. Kule Tanzania, hariya muri Tanzania tumehubiri injili sana. Baravuze ubutumwa cyane. Namshukuru Mungu kuwa maelfu ya watu Nashimuhora ko ibihumbi by'abantu yamemgeukia Kristo bamaze guhindukira Yesu Kristo no gukiza. Na wengi waliofungwa na shetani, kandi nabenshi bari baboshwe na Satani, hasa kwenye ulimwengu wa roho, cyane mu isi y'imhemu, kwa vifungo vya kibinadamu, mu kubohwa n'abana b'abantu, sasa wamefunguliwa. Na Bwana amenipa neema kandi umwami yampaye ubwo buntu ya kufika nchini Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi. Ninamuamini Kristo Yesu aliyekufa na kufufuka, akatuokoa watu sisi tuliokuwa watu wabaya. Hawezi kuacha kukomboa watu wake walioonewa katika nchi ya Burundi na nchi zingine pia.
Kwa kusema hayo, nipende niwakaribishe kwenye crusade yetu nzuri. Tutaendelea nayo mpaka tarehe 16 ile. Kama unavyoona bango hili hapa. Ya, Bwana awabariki. Amen. Amen.